Jibang Lisa Migitan Slihan Sepi, Aprangsi Berta Tepi Arjuikta. Kongres atumpen Monisa Walmiki Aphan Kaculang Rempen Apran Karmudera Puthak Kacesong. Mahamaya Constituency along Kisan Sanmelan Amai Kangni. Bokajan along Bait Kang Hukek Langajok Gari Kedoatum Kamathaponang. Fishery Department pen Kopili Constituency Aparman Kopili VDC Asaihem along Lang Oaso Akijoy pen Kiron Pon. Veterinary Department ahin pen Longhong Aso Kipajir. Karbi Anglong District Congress Committee Ratcharia Songpen Pinidi Pusem Sonsing Ingti Memorial Park Athengnu Dharna Kang Nipon. Bangso Dharna Kang Ninang Koke Keramtang Hiti Ruiso Siaprang Uttar Pradesh along Anut Nimso Piaphan Kaculang Remdet pen Apran Kedamnang Lake BJP Sarkar Kachariatum RSS aphan ke Kroipon Pot Loputa Congress pen Akoy Pipon Athe UP Police atum Bangso Berta Pherangke atum ke Endam Jiaphan Anta Padam Longle Lapen Anim Sopiaphan Kaculang Remdet api Ade Sitame Ingthan Pet Lapuan Aduk Kang Hoyaphan Sodak Pin Remlo Athe BJP Sarkar atum slogan along Beti Bachao Beti Padhao ke ave pinlo pusi em barim Ashok Teron pen Pherangke angnu ningje pon UP long indut au supi phan from thila pe hem chewang ru repdat ta chokali lang asupi phan achithan long le phan ati eta rot pet hospital long appearance nur chitang long le akapre pre chitang dam long le kase supi api chilo rapian ta appearance tum phan ta haladat mege plong ta than the kopai ge me social media electronic media tum achar pen long lo ko jeni sipi ni tur thia dang chathang pu bo kasi laso pulo te non bang BJP slogan bang ke biti pahao biti bachao ko alam bang ke veloless lo bekar lo Sonsi em barim roton ingti pentami nitum Congress ke penangan arni penta insam jingpensi claim dambom sitanon BJP sarkar ke dolo pupen so arlo atum aphan kacheneksi ke claim lok lapen non Monisha Walmiki aphan ansusi cholang rem der apita Sarkar atum Bangso Berta Kidip Aphansi Kabor Ipon Puta Ningje. Uttar Pradesh long kado kawe kehing no pik inhuman la penjini ki democratic country long patron man nang nedim tame man det lo la sopot itu Monisa Walmiki phan itu justice ke long nang yi phan sini tum dak pini silence demonstration dolo Lasinitum Prabjin pen adai ke do phan nep ingnangji la pen Monisha Walmiki phan justice pinangji puta ke hang padopon aro hoka kang saisi tum nangji la pen Uttar Pradesh police atuma phanta inrem ponlo Priyanka Gandhi phan alang litum abang ka kapit po nangji otabe bonta abang adat la pen ke tuar lo so apia po to ngapang sitame ke oinai la kado kavita do lo picholong le pidunong le gerau cek la pusomsi alang ditum BJP sarkar atum lem lo News Text Report Newsfast Karbi Anglong Piniprik Chamadim Malong Krikhok Hon Milona Mai ke Pamana Sonsi Socheng Thengta Constituency Angkang Mentu Peerong Alongta Paman Ponsi Laso Mayalong Aluhia Manpen Karbi Anglong Autonomous Council EM Kachirong Pipi Chetong Dunsi Sai Chitikiara Raphan Nitum Kai Keta Karbi Anglong Autonomous Council pen ke nang cerap nang cetodun bomji lapen nona kayalong Sai Chitikia Tumta Kingkam Chejor Bom Lukuta EM Kachirong Pipi pen Than Pachini Pon Parlamento kompas so namot ka India ba Indiango ba Okomongo so son sin to kitmen nang kidam nang ki so ai
sama si kontrol komiti la pena lada sentin pen ke ba komiti tuman betul komiti tuman panjangan si itu laso ain kosong si itu rong hospital lam lagi ayat taksi Rong mong wepen jirsong inti Newsfast Karbi Anglong. Bitung reng thama constituency la anso se BJP jakong cheperang ponsi dode sang se rat along kedam bomsi pinile thotta kolonga right wing polling station along maikang nipon bangso amai arun terang pen mai chari ponsi mai along aluhiaman pen bitung reng thama constituency VDC chairman Ramson Rongpi la pen dongka mukam DMC ward commissioner Serlong ki be la pen bitung reng thama mondol committee kongchun bang sar sing terang chitongdun Mayalong alohi VDC chairman Ramson Rongpi pen lam ke jaike non ke wangji emily kilik along 100% pen 100% isi polling station chepalong lote first polling station upon 1 crore kaching thura sayapan PG lasi amu ke wangwi APHLC along pen chepa ora puthot BJP along wang thunon pusi Mayalong ningje la pen DMC ward commissioner Serlong ki be pen kaning jeke Kolonga hawar long kaching thura sai claim bom mahut an kelele adim anta puthot pale tu etpo lapen PMAYG hemsota puthot pale tu etpo pusi Mayalong ningje pon laso Mayalong ongdung rat pen lapen BJP claim bang phu phiatum chetong dun si RDP dun dongka mukam pen komol kathar Newsfast Karbi Anglong Patodap Khiang Prin Prilia Port Malom Bokajan Police Station Angkang Idon Ratan Das ahem along pen bite home thom kang hu pipon Ratan Das pen ke thana tengke toda porphai ke thom malom pang thek thek the atom nang lut si me thana phanta do YP det pen pa do joy si bite home thom ing hu pon det lo laso along AS09 F 8763 Hero Extreme la pen AS09 F 8135 KTM Duke AS09G 2854 TVS Apache Pusi Perang ke Anglo Pachini Dun Kedamtang Aporta Lapuson Kanghu Bokajan Along Klang Ponlo Setame Pini Arni Anta Kinep Kangnang Avelang News Desk Report Newsfast Karbi Anglong 16 number Namati constituency BJP asonga hinpen atu midenarong irrigation IB along Krihi Honmilon amai Kangnipon Krihi Honmilon amai Charipon Maipu Purdip Ingti Lapen Proholat Pordoloya hinpen Aluhi Pachinipon Bangso Mailong Speaker Bangpu Bablu Bosmutari Ahin Pensi Dengpon Mailong Chophapon Aluhi Sarpo Deputy Chairman Rite Singhi VDC Chairman Dharamkro Kisan Morcha President Secretary Atompen Chitongdunsi Mayer Dipidun BJP Amar Konsing Peron Dangoria Tekete Amar Raiziko Prajun Klade Ikhi Honmilan Jate Homosti বিভিন্ন আমাৰ কৃষকসকলে আছে আজি কৃষকসকলক নিমন্ত্ৰণ কৰি এই বিলৰ কথা আমি স্পষ্টভাৱে কৈছে যে এই বিলখনত কি আছে আজি আমাৰ এপইণ্টেড স্পিকাৰ হিচাপে আমি লেকচাৰাৰ বাবলু বসুমতাৰী আমন্ত্ৰণ ইয়াত কৰা হৈছে তেখেতে বিলৰ বিষয় গোটেইখিনি কথা আমাক অৱগত কৰিছে আজি এই সভা উপস্থিত থকা আমাৰ মণ্ডলৰ বিষয়ববীয়াসকল তথা কৃষক বিলৰ ওপৰত যে যেনেকুৱা ধৰণে অকল অসমত নহয় গোটেই ভাৰতৰ বিভিন্ন পলিটিকেল দলসকলে যাতে আমাক অপপ্ৰচাৰ কৰি আছে কিন্তু আজি বিলৰ গোটেইখিনি কথা আখৰ আখৰে আজি সকলো কথা আমি আলোচনা কৰিছে এই আলোচনা কৰাৰ পিছত আমাৰ এই কালি পৰহি যদি আৰু আমাক যদি সোধে আমি স্পষ্টভাৱে আমি এইবিলাক উত্তৰ আমি দিব পাৰিম Dokmokapen Longkiram Teron Newsfast Karbi Anglong Assistant Executive Engineer PWD Kheroni Subdivision Angkang Arlo Kheroni Pen Dongka Mukam Ada Kacheleng PWD Atuwarpi Kebak Lapen Kachiklam Kle Ajok Kedam Kebang Kacheleng Aradatum Komentu Si Bangso Towar Mesen Ke Thekpon Longjima Puta Chethan Sai Kedamtang Aningkan Hetsi Repairing Asai Ke Klempon Lang Bon Setame Ningkan Pleng Play Ako Kebak Kachetharpon Lapuson Thekpon Long La Anchota Kali Telehor Adolong Lepo Po Along Setame Ajerding Klui Penlo Side Bam Kangrai At
setame non pu arni anta PWD Department Asor ame kejang clip asonsi dolang jong sibang so adim tong sikot pen side bam thok thip pulote mentu neke ahir kang tangrak arni nang dokok ta hai puta chirok tok arada tumpen ning jerinti la sibang so puthak tong sikot pen ke klem ponji aphan PWD in charge EM lapen PWD Department Asorapan kidam kewang arada tumpen tuning ripon jengkha pen pobitro kathar Newsfast Karbi Anglong Pini Kopili VDC asai hemalong Kopili constituency of Parman Fishery Department pen lang ok asok akejoy pen keron pon pado labang so lang ok asok keron ponalong bang poke pa Parman package 150 Kopili constituency of Parman Kopili VDC chairman Paburam Rongpar Arideng Somendra Singyam Rainama Bill in charge Arideng lang ok aso pipa Jerpon Sarpen hedi his seat distribution hedi nil tum keceng April September kan kasi non tuan da dugela non pini bangke Kopili pen amreng lo kasi non da soseng kota luar baguri tu tapi langher pensil hasan da lah Pini Kopili aphan ko ansinan tuma apasu ke bangke 150 bangke abang ku bang poke that means kala ini dolong paket thom hansi pile he nil tu stame dak nani tum dak GDC chairman tu mun sani tu paket sisi kunta alang itu kan bang harus ra poke kan ge tang ul lapen lang ok aso ron pondet penapit Kopili VDC chairman Akimi Baburam Rongpar aphan Karcho Padopon Keroni Penrensing Teron Newsfast Karbi Anglong Langsomepi Development Block Arlo Bokolia Veterinary Asaihem along Pini Saikatiki Aphan Longhong Asok Veterinary Officer Dr. Avenas Timung Pajirpon Lasolong ADO Kum Langsomepi Convenor Montu Soikia SGB Bikhaja Teron AEA Raju Kumar Kro Biren Singh Ingti Sanskar Ingti Moniram Basumatari lapen kethe giding atum chetong dunsi longhong aso ake joy pen radaphan ke pajirpon laso maya long alohi pen ke than ke longhong ke pangreng pen hem chuboche along thedung ake rap longpon lapen ake joy ke asai puta than pachini pon News Desk Report Newsfast Karbi Anglong Karbi Anglong Autonomous Council Keparlok Fishery Department Hinpen Pini Amri Constituency Arlo Ulukunchi Tiva Cultural Hall along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Kapin Khada Tengpen Hada Arada Phan Lang Ogaso Rondam Nangji Pupen Pini Bang Pokep Arada Tumaphan Pajirpon Laso Amayalong Assistant Fishery Officer Bapuram Teron Demonstrator Manoj Rai Lapen Amri VDC Chairman Basakro Amri BJP Mondol President Sabendra Rong Hi Atumari Dengpen Pajirpon Lapu Aluhi Pen Radaphan Kethan Pon ke Langa Ok Kapang Reng Henlo Ake Joy ke Asai Lapen Ale ke Long I Athe Kai ke Amat An Pinangni Lapen Klem Pamil Pulote Langa Ok Kapang Reng Penta Cholong Puta Ningje Pon Umpanai Pen Perangke David Singh Teron Newsfast Karbi Anglong Non malam sofa bertain ton sinap Wang ignon Sanbi Choran Aboha Volongkom Aji Sankur Ahiti Along Ladakh Sa Penchenglok Ok An Lapen Asonson Kecho Kijon Ahormu Long Igji Lasi Solang Doarat Sanbi Aboha Along Dampen Sa Penchenglok Asonson Kecho Kijun Damji Aphan Warsai Choendun Ikha Anparta Ladakh Ok An Anam Troxiket Penta Long Igji Come on, Langni TVS Motors opposite of Tarlangso Main Gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare parts and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here.
For more details, please contact 6000 492143 or 8472039605. Bertagang Tompen nang Chirui Thulo. Karbi Anglong headquarter di Folong Pini Akimi M Bazar shopping mall Akimi Ingku Pontanglo. Bangso M Bazar SP Deposit Duty Arideng Pen Includency La Solong Deputy Commissioner Karbi Anglong Autonomous Council EM Prodip Dipusatum Arideng Ingku Pon. Bangso M Bazar Along Peri Kosomara Penachoy Suarlotum Pechoy Anta Longponji Lapen Bektamik Longponji Lapen Kaprek Ahormu Anta Longpon Labji Kita Showroom Manager Herangki Athino Pachinipon. Newsfast report Newsfast Karbi Anglong. Ratcharia Song Atum Kevanji MLA election upon Kachesik Pondo de Sangsia Sonsi Pini Mahamaya constituency along BJP Atum Mondal Committee Asai Hemalong Kisan Son Milanamai Kangnipon Bangso Amai Kisan Morcha Maipu Robin Keron Pen Mai Chari Ponsi Mondal Committee Maipu Purnoing Tipen Maike Phalam The Lapen Aluhi Pachini Ponsi Aluhi Sarpo Aman Pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Keron Lapen VDC Chairman Orson Rongpi Lapen BJP Klembang Pu Klembang Pietum Chetongdun Laso Mailong Aluhi EM Lunsing Teron Lam Kizai Pon Atengke Bangso Kisan Sonmilon Ki Biponke Daktet Kali Angsong Pen Arona Tengsi Bangso Mai Dengpon Lapen Mandi ke Dak Itumalong Ave Sitame Online Pen Klemlong Ji Pusi EM Lunsing Teron Ahin Pen Lamthe Than Pon Dok Moka Pen Longkiram Teron Newsfast Karbi Anglong. Pinia Berta Lansi Bajulo Dome Thakme Kardom.